gusa ntibikuraho nanone ko iyo equipe nini idafite umutoza kuko Ancelotti ko yana kose iminsi asigaje muri Real niyo mike yakuruti yamazemo abatoza bandi bari ku ruhande badafite akazi batangira kuvugwa nizo transfer niyo mpamvu babyita ngo nibihwa bya transfer ko byana kose babitangira kuvugwa kuri Klopp nta wabihakanisha na kwijana kuko simbona Klopp yarasezeye mu butoza kurya abonye amahirwe gutoza ikipe zikomeye nka Real de Madrid cyangwa se equipe y'igihugu ya Brazil yabyanga nanone ariko bafite ukuntu bakora PR yabo ntibajya kuvuga ngo nitwishimye kandi bafite indi position undi mwanya barimo bayoboyemo ntabwo bashaka kuvuga ngo babyemeze ngo nibyo ngo turashaka kugenda ari process zigenga umukozi uva ahantu hamwe ajya ahandi ikigaragara Real Madrid ikeneye umutoza Xabi Alonso bimaze igihe kinini bivugwa bitewe nuko mu baciye muri Real bafite identity ya Real apari yo kuba Xabi Alonso yaciye muri Real bavuga ko ari umwe mu batoza akiri n'umukiye muri yigeze kumuvugaho ngo ni umuntu ufite personality dasanzwe izatuma anavamo umutoza ukomeye Papo yari umutoza yakineye amakipe akomeye kandi yaciye mu maboko y'abatoza batandukanye b'abanyabigwi bafite Del Bosque muri equipe nationale Pep Guardiola muri Bayern Benitez muri Liverpool Mourinho muri Real de Madrid akwati abatoza bose bagiye bamutoza kongeraho ko yabaye umwana w'umutoza wakuriye muri zo discipline no kuba ari umuntu wo basket wakuriye hariya muri karagace abantu bumva neza umupira w'amaguru bizatuma ava mu mutoza ukomeye none ubushize ya equipe Leverkusen igikombe cya championnat cya mbere mu mateka yabo bisa nkaho bimuhaye amahirwe akomeye yo kujya mu ikipe ya Real nk'umusimbura wa Carlo Ancelotti cyane ko na Man City yewe na Liverpool zamwifuzaga mu gihe atari yakongera amasezerano Pep Guardiola Liverpool yarayihakaniye avuga ko afite isezerano ko azatoza ikipe ya Real mbona ko ari niye place kuba yaba umutoza wa Real ahubwo Klopp wenda akaba batekereza ko yajya muri equipe ya Brazil cyangwa n'indi kipe nini izabikomeye keneye umutoza mu gihe kiri imbere ejo hari amagambo Mikel Arteta yatangaje Sami ko kugira ngo asezerere Real Madrid harimo akaboko ka Pep Guardiola avuga ati twaravuganye naramubajije yaba muri phase arena ndetse no muri phase retour avuga ati niwe muntu shimira abantu bamwe bagakritika bavuga ati ariko se azakomeza kwigira umwiga cyane ageze igihe cyo kugraduatinga wowe urabivuga iki ibyo Arteta yatangaje urumvikana n'ibyishimo kuko aravuze ati imbere ya match ibanza naramuhamagaye turaganira ejo none navuga ati ko ndaha ngaha mbikesha Pep Guardiola ko yaragira ikizere akampitamo akangira umutoza wungirije we n'ibikini bike ati namwigiyeho byinshi ati buryo biba byiza kwigira ku bantu beza kugira ngo nawe ugire ikigeraho ku ruhande rumwe nibyo kugraduatinga umukinnyi naramukageze finale namukageze gute ntizamubuza n'ubundi kugwaniriza wafata nka idole cyangwa se nk'uwakuraho ibitekerezo cyangwa agira gute akurya biba byiza iribitse ku mutima bakoti mu twaganiriye ariko no nanjye ndi umugabo ntabwo azajya uruvuga ati rero nakawambwiye yagira inama muri phase inama muri phase retour nese nk'ubutana kindi match akamusekura ntabwo azavuga ati ariko gaida ko twaganiriye arana ashaka kuzavuga ati iyi match mwayiteguye ariko ya match ya Chelsea na Tottenham Chelsea twara champion na Chelsea na Man City Chelsea twara Champions League 2021 Guardiola ko ati rwose ngiye ndishinja ku giti cyanjye ko ikipe nene ipanze nabi igihe yashize yanze gukinisha umukaseri yari afite akinisha Gundogan kuri gatandatu cyo ikipe iramuniga icyo gihe rero ubutaha nta cyane ikipe akayipanga nabi ntazavuga ati no Guardiola kuri ya match ya Chelsea wagarutse ne bamushutse hari andi magambo yatangaje ingo yabwiwe na Carlo Ancelotti amaze kumusekura mzee mukuba honest ngo aramubwira ngo nge mfite icyizere ko ari wowe uzatwara igikombe cya UEFA Champions League iyi match warazirebye Prince yego Arsenal urabona gusezera Paris Saint-Germain byoroshye ku buryo izagera kuri finale usezera Paris Saint-Germain kuko ubundi abantu koko nyine Arsenal yatsinze Real Madrid bakagombye guhereza amahirwe ikipe ya Arsenal ariko ntimusinzire ku ikipe ya Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain yamaze gutwara igikombe cya Ligue 1 kandi yagaragaje yuko ari ikipe ikomeye kuvaho barekuye Mbappe n'abandi bakinnyi bakomeye yagaragaje ko Luis Enrique mbere na mbere n'umutoza ufite experience rero iyi kipe ya Arsenal mugiye nahereza amahirwe gukuramo Paris Saint-Germain gusa ntago abantu bagomba gusinzira kuri Paris Saint-Germain ikipe ya Arsenal irakomeye yamaze kurekera igikombe Liverpool kuko na Arteta yavuze yuko ubungu focus yabo ari kuri Champions League urumva nyine kuhereza amahirwe yo kujya muri Champions League na yabahereza gusa Paris Saint-Germain nayo irakomeye
match ikomeye navuga yuko abantu bagomba gukurikirana nyine bakareba uko bimeze. aya makipe yombi urayakunda uranayakurikira Sami. Arsenal na Barcelona. Biramutse bibaye ko Arsenal isezera Paris Saint-Germain igahora kuri finale na Barcelona. uzigiye kumbaza iyo nzakumusanga yo okay. yafana Arsenal ikomeza tubwire ariko balance ngo hose abo tunyenyeri tubanze duhere ku makipe yawe yombi azajya muri yagiye muri demi finale. rega biranashoboka ko no mu bagore bahora kuri finale urabizi izo Champions League ese mu bagore Arsenal asezerere yaje Karabaye icyo gihe ya match Arsenal na Real reka y'abagore ariko barinda Kaisedo nyene mu fana cyane Kaisedo reka icyo kibazo rumbajije twatirimo tuvara ahantu twagiye muri Kosovo zano ko tugeze kintu bari kuwa kabiri yego none umuntu anyumvisha ukuntu match Arsenal na Real iri bubu munsi ahubwo ntabwo Arsenal na Real byakina simbi mbizi mu mutwe simbi nabisetinzemo none akajya afatira ibyo Malevu score akanyireka kabona ndetse Champions League none Arsenal na Real tunatega ibihumbi byose nkibaza byagenze gute ko nanjye mbona match ndetse uyu munsi kandi Breveri bakabona ntabwo twari twabonye nyine twaje gusanga ari abagore so hanyuma barumbajije ngo amakipe yombi Barcelona yagize Arsenal yagize finale narishingiye kuri ibyo bya Ancelotti Arteta ko yanabitangaje ku munsi w'ejo ko Ancelotti yamufelicise ko yamutsinze ariko akanamubwira ko afite icyizere ko ari Arsenal yatwara igikombe n'amakipe muri iyi minsi ari on fire ameze neza mu by'ukuri. Arsenal no kuyahuye na challenger Liverpool komeye nayo ikagenda igira ibibazo by'imvune ariko ubundi niyo kipe ubona ko yari hari ku gikombe cyane n'icya championnat yari kiriho neza cyane. Barcelona irakubita umuhisi n'umugenzi forme zayo nawe urazibona nubwo ejo bundi yagoye na Dortmund yageze demi finale ko ubona ko match yo kwishyira yabagoye cyane. Na amakipe ubona ute amahirwe yayo kugera kuri finale arangana ate? je ku ruhande rumwe ikipe navuga ko ifite inzira isa nkaho igoye kurusha navuga ko ari Barca. Hari amahirwe ariko n'ubundi ko ngiye izakomeza. Yego Inter ukuntu yagaze muri ino minsi ni ikipe igoye gukina nayo ugereranyije na Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ni ikipe imeze neza, ni ikipe yataka ifite umukino hagati, ifite abakinnyi beza hagati bamaze kumenyerana. Umutoza Luis Enrique yubatse ikintu nyine cyitwa imikinire nyine ya Paris Saint-Germain no ko bakina nka equipe akina nk'ikipe. Paris Saint-Germain ni byirakomeye ariko Inter ifite umunyezamu mwiza, ifite defense nziza bazi kudefanda. Ni bakuru urabaza Abataliyani. Ni ikipe nyine ubona ko yujuje ibisabwa byose byo kuba ikipe ikomeye muri ino minsi. Barca rero nayo ifite imbaraga nyinshi buriya kuri iriya ataka yayo no hagati. Abantu benshi ntabwo bakunda kubona imbaraga nyinshi za umuntu witwa Pedri. Akazi ka Pedri. Akazi Pedri ni umukinnyi mwiza cyane. Afite umupira nawe nagana trolinga Real barimo bayisereza berekana Jude Bellingham ngo arimo asoma igitabo cyitwa ngo ni gute umuntu yakina nka Pedri. Igitabo kinini cyane cy'amapara ibibazo byose Real ifite yishyizemo Pedri byahita bikemuka. Rero niba mbona kuri kwa kundi barankinga abantu baba bati abantu bari favore kuri Ballon d'Or bakerekana kugeza ubu umuntu wambaye ufite amahirwe menshi ari Rafinha agakurikirwa na Pedri agakurikirwa na Lamine Yamal akaza na Dembele na Mohamed Salah kugeza ubu batatu wa Barcelona. Nuko mbere Barca rero ni ikipe ifite hagati heza ha Pedri kaza Frank de Jong nawe wagarutse mu bihe bye byiza. So none hakaza na bano Gavi cyangwa se Dani Olmo cyangwa se Fermin Lopez. Nuko ngo afite option nyinshi ari mu kibuga hagati. Yego Dani Olmo nuko agira agakina match 3 agahita yongera akavunika ikiza cye. Numwe mu bakinnyi nabonye ku isi bavunika akagaruka ameze nk'uko yagiye ameze. Ntabwo ari nk'abantu ubanza gufata ngo match nk'eshatu ngo agaruke kuri leta. So Barcelona ni amahirwe yuko yasezerera ikipe ya Inter ikagera kuri finale. Iramutse huye na Arsenal yaba ari match ikomeye. Ariko urebye uko amakipe ahagaze Barcelona we amahirwe menshi kurusha ikipe ya Arsenal yo gutwara igikombe. Yego usubije neza cyane. Ruben Amorim nyuma yuko yishyaka kuya agasezera Lyon
buri gihe abantu babonye ibitego 7-6 bajya muri za penalty zatewe bimwe by'amaseti wasiri yavugaga amaseti ya tennis yego muri atsinze seti ngo kurari kuri 6 birasa ariko Amorim nawe ejo yarekuye bomba aravuga ati ibintu byitwa Premier League it is to forget barayibagiwe n'abana twebwe ariko wasanga ari nayo yanabibagiwe ndetse ubwo bataratangira gushyira imbaraga nyinshi muri Europa League aho byari bimeze bite nabo byari bikomeye hari abantu bajya baserereza mani yo nta mwanya umazeho iminsi 10 na kangahe urabona ko yicaye ku mwanya 15 hano muri Kigali nita ku 15 urahazi abamuhande yarigeze hakurya saa atari mu nganda rero ku 15 bujya indera bazaga umwanya muri Genesis zikomeye ngo duhagaze kuri 15 igomba kujya kwitabwaho mu bintu match ya Man warayirebye ya Lyon Prince wayibonye gute ubona Manchester United ari ikintu ifite cyo kuzakora muri Europa League iriya match ari ikomeye cyane nk'uko abantu bavuga ngo ari remontada iriya match ikipe ya Lyon yahuye na Marchance aho umusore wabo Corentin Tolisso yabonaga umutuku wumva Lyon yagarutse imeze neza ubona ko Fonseca nyine ari kumanaginga game neza nta kibazo aho uriya Rancherke na Lacazette babonaga ibitego gusa babashije nyine kugera kurangara mu minota ya nyuma nyine babasha gukurwa muri ikipe ya Manchester United. Nanone nashimira mediateur witwa Casemiro ibintu yakoze bigaragaza ko akiri umukinnyi ukomeye. Ikipe ya Man U muri Europa League ngiye ku ruhande rwanjye ndereza amahirwe Tottenham kuko Tottenham kuva mu Budage kwa Frankfurt kandi ubona n'ibibazo yagiye uhura nayo muri championnat byanje Postecoglou aho bavuga ngo ashobora kwirukanwa. Ikipe ya Man U irahura na Bilbao turabizi twese ko Bilbao izahostinga finale ya Europa League kuri stade yabo yo muri Espagne San Mamés Catedral San Mamés Balia. Urumva ikipe ya Manchester United abantu genda ikipe ya Bilbao kwa kishaka kujya kuri finale ndikumva izawereza akazi gakomeye gusa ikipe Man U birashoboka ko yagira finale kwa ko gukura muri Real Sociedad na ikipe ya Lyon ko banyuze mu rugendo rukomeye. Gusa ngenda cyareza amahirwe ikipe ya Tottenham kwanje Postecoglou arimo kubishamo imbaraga nyinshi cyane kwa kare kuvuga ati ni natwara iki gikombe gisigaye ku rutonde rwanjye no mwaka bashaka kunyirukana gusa na Man nayo ifite amahirwe. United yahuye na equipe ya Olympique Lyon navuga ko Lyon yabaye nkiregeza kubona ibitego bibiri bya difference hasigaye minota 11 basaga nkaho baregeje. Fonseca atangiye gutekereza ku defanda akura muri Ryan Cherki bamaze kugeza ibitego 4. Man United itifatirana bataramara kuko bura mu mupira w'amaguru iyo equipe muri gukina ikamara iminota nk'icumi yagutsinze tangira gukina nka pressure igatuzika ikaba yabasha kuba managing ariko bakimara gutsinda ibitego cya 4 bahise bakora remplacement Ryan Cherki bazanamo umwana wundi birangira bahise batsindwa igitego bahita batsindwa n'igikurikiyeho ariyo kuba yari ifite abakiri bakeya mwageze mu minota 120 ni ikintu cyayikozeho cyane ariko nanone bikanava no kuri experience ya Lyon muri barano mashano ku mugabane wa equipe nanone yagiye ikora byinshi bitandukanye abantu benshi bayibukira ku bikombe 7 yatwaye muri championnat y'u France ariko kubijyanye n'ibikombe byo hanze bire international ntabwo ari byinshi yigeze itwara. Navuga ko Manchester United determination kuri iriya match yarabatwaye kongera ko muri Europa League bataratsindwa this season ariko ugiye kureba uburyo bitwe nubwo bataratsindwa bamaze kwinjizwa ibitego byinshi. Manchester United ibitego 12 imaze gutsindwa ibitego 24 bize ngo ni ibitego byinshi injizwa ibitego hafi 2 kuri buri match. Iyo equipe ishobora kwinjizwa ibitego 6 igakomeza ntabwo ariko bihora kuko igiye kujyana no kwindi level navuga ko yisumbira Athletic Club de Bilbao amakipe yo muri Espagne
muri aya marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi afite ikintu arusha no makipe yandi yo mu bindi bihugu. Ikintu cyambere amakipe muri Espagne Terera bisobanuye amakipe muri Espagne yubaka groupe kuruta ukuntu yubaka ikipe zishingiye ku ma individu. Vuga ngo niba Casemiro yakoze neza Man United ishobora gutsinda umukino cyangwa se Bruno Fernandes yabyutse neza ashobora gutwara match ikajya, ariko muri ano ma equipe ubu ngubu muri Bilbao Unai Simon sanzwe umunyezamu ikipe y'igihugu Espagne ntari gukina, ariko still Bilbao irimo iratsinda. Inyakuri ya muzi ntabwo yakigiye match ruka, ariko still baratsinze. Iyi equipe ya Bilbao noneho ifite n'agashya ko kuba ari equipe ikinisha abakinnyi mu karere kamwe, equipe ikoresha abasket gusa. None navuga ko iri no mu bihe byayo kuva no mutoza watoje Barcelona Ernesto Valverde yayifata imaze gutwara ibikombe bibiri, harimo na Copa del Rey batwaye umwaka ushize. Bisobanuye ko equipe ishobora gutwara Copa del Rey, ni igikombe muri Espagne bagira ibikombe bibiri byonyine, yatwaye igikombe gikomeye mu mwaka ushize. Kongeraho ko noneho ari equipe ibi bintu byo kugera kuri finale yabipanze na mbere yuko sezitangira, bakimara kumenya ko bazakira finale ya babaje kwakira Champions League y'abagore finale, bahita babaha Europa League finale. Mu bintu babwiye niko iriya muzibanga kasohoka ngaje muri Barcelona, bamubwiye ngo guma hano uri mu mateka y'ino equipe, tuzakira finale Europa League, tuzaturi ku kibuga cyacu, guma hano tuzatwarane Europa League. Basigaje imikino ibiri yonyine kujya kuri finale. Manya ko Manchester United bayisaba determination yo ku rwego rwo hejuru no kwirinda amadeshe, kuko ne equipe ikina ukabona ko ifite amadeshe technique mu rwego rugaragara mu wese, kuko mushobora gusobanurira abantu uburyo ki utsinze ibitego bibiri mu minota nka 20 ya mbere y'umukino, ugatsindwa ibitego bibiri mu minota itarenze 5 ku ikipe ikabona ikarita ikagutanga ibitego bibiri nanone, nubwo uba wakomeje ariko still haba arimo ibibazo, kuko izamu ryagiyemo ibitego 6 muri knockout, hari igihe hazajyamo 3 we ntubibone cyane. Hanyuma reka ndabona turimo turagana ku musozo, dufite iminota 8 hano. Hari ikintu bita competition ikomeye cyane muri Big Four, nubwo bemerewe kuzasohoka ari amakipe 5 mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa no muri Espagne naho na 5, ariko hari ama equipe harimo Man City, kipe ya Aston Villa n'ikipe ya Newcastle, yose n'aya makipe afite match uyu munsi. Noneho zifitanye match Aston Villa na Newcastle. Aston Villa na Newcastle zifitanye match uyu munsi. Everton iraza gukina n'ikipe ya Man City uyu munsi. Twizere ko tablo ishobora kuza kurara gute uyu match ya Man City na Everton. Nabona Man City butsinde Everton byoroshye. Nkuko Samir yabivuze, Everton David Moyes yarayizamuye cyane. Everton abona ko ari ikipe isigaye izi kudefanda kandi ikipe ibasha no gukrera amashance. Mwabonye ko Everton yabasha gutsinda ikipe ya Nottingham kwa Nottingham, kandi murabizi ko muri no minsi ikipe ya Nottingham kujya gutsindira iwabo bari ikintu gikomeye. Manchester City yagarutse mu byiza bya nyuma yuko nyine ubona ko ba Kevin De Bruyne barimo kumusezera neza, bagenda batsinda amakipe nka Crystal Palace n'andi makipe. Uyu munsi ndereza amahirwe Man City, kuko Man City kuvuga ati iyi match ni nyitsinda ndakomeza ngana muri Champions League, kandi barabizi yuko nta kosa rihari muri Big Four. Niba uzi ko ushaka Champions League urabizi ko nta gukora ikosa, wumva no match ndahereza Man City ko ngomba kwitsinda, gusa naho nagusinzira kuri Everton. Ntabwo byoroshye cyane kuri Everton, kuko kuva David Moyes yaza ni ikipe yikubisha itsinzwe na Liverpool gusa yarayatatse nayicitse na Manchester Derby ya mbere babaye byabanze kwa 2-2. So Aston Villa na Newcastle United. Aston Villa twarayibonye no Paris Saint-Germain iri izagihora yitekereza. Enrique yarabivuze muri interview yaravuze ati this is a day to remember. Ahubwere buriya naravuga kandi aho kugira ngo mpure na Paris na Aston Villa muri cyo rugo naho na Paris Saint-Germain bamuga yitwa nemera ku kintu cy'amanoka wote muri kugira gutya arakubara sinzi ukuntu iri match ya mbere yamucitse, hari ukuntu umuntu bibyivanga mu gace, ariko agatego ka gatatu, igitego cya gatatu cya Nuno Mendes cyamoreje na match ale yari yabaze ko 2-1. hari na match bitari ya ibitego beziri konse yarase igitego ono mwana Marca Asensio yarase 1-1. ari igihe match bitari yawe ishoti yari kweba Donnarumma. Aston Villa yagize kandi njya mvuga ngo abantu bose bagiye ku isoko mu kwezi kwa mbere baherekeje Aston Villa, yaguze abakinnyi mu kwezi kwa mbere kabisa, kandi barimo barayitwara pe. Aston Villa igiye gukina na Newcastle, ko Newcastle n'indi kipe ikomeye, ko Newcastle United ikintu cyonyine gituma ikomera ni ekipe idafite igitutu cy'abantu abayikunda barayikunda nyine barayizi, bafite urukundo rwayo. Ariko navuga ko n'umwe mwaka none muri mu mwaka wayo, kuko itwaye igikombe nyuma y'imyaka 70
yatwaye EFL Cup itsinze ikipe ya Liverpool kuva ubwo bwimaze imikino 6 itsinda yikurikiranya imikino 3 yerukitsinze ibitego 12 yinjijwe igitego kimwe cyonyine ne ekipe yatsinze ibitego 5 umukino yeruka ne ekipe ifite abakinnyi bagakure ko ari mu makipe akomeye ariko bagiye kubera amafaranga kuko ne ekipe yaguzwe n'Abarabu murika ko yari mu makipe amanuka muri 2022 ariko Bruno Guimaraes yanje kujya muri Arsenal ajya muri ekipe ya Newcastle United mediane yabo nimwe muri mediane zikomeye mu Bwongereza Bruno Guimaraes Joelinton kongeraho no Muterani Sandro Tonali kongeraho atake ya birimo irabafasha Alexander Isaac amaze kugeza mu bitego 20 kuzamura Jacob Mafi bitego 8 assist 11 wareba ku rundi ruhande Anthony Gordon assist 5 ibitego 6 Memu na Have Banes umusimbura nawe amaze kugeza mu bitego 8 ne ekipe navuga ko itoje ekipe ifite abakinnyi b'abagabo kandi bizi neza ko kuguma muri Champions League kagaruka muri Champions League bizayifasha kugumana abakinnyi bayo beza bifuzwa n'amakipe atandukanye bamya ko Newcastle United na Aston Villa ni match yo kwicara umuntu akareba ariko nanone kubijyanye no kuvuga ngo hahandi bikenewe cyane ikipe ibikora Newcastle United ikora kibizi neza ko n'umwanya wa kabiri ushoboka ko ubungu birarushkana na amanota ne yonyine kandi Arsenal isa nkaho yari kwiye champion ari focused cyane muri Champions League nekereza ko Newcastle ishobora gutsinda bigoranye ariko iyo na Aston Villa na amahirwe ngiye Newcastle ndayibona ari drop Aston Villa iri mu rugo yaryamye kuri Aston Villa niko ndi kubona iri mu rugo iri mu rugo yego nayimaze igihe kinini ndatsindwa mu rugo ariko still Newcastle Stone cyaka n'ibintu byo muri Champions League bikiri mu mutwe ariko Aston Villa Aston Villa komeye abafana bari bazanye icyapa cya Aston Villa wagira ngo urugiro rugikuzimu icyapa kimeze nk'urugiro gikuzimu so Barcelona uyu munsi iraza gukina na Celta Vigo buriya ntiri bubirye Barcelona irabura imikino 2 yonyine ngo El Clasico twari igikombe cya La Liga birimo kuvuga ati igomba gutsinda Celta Vigo n'amayeruka kugira ngo izajye kuri El Clasico twari igikombe ijya muri Champions League nayo ikomeza shaka igikombe cya Champions League umutoza Gerard ari muri yinubira uko schedule imeze imikino myinshi cyane bavuga ati mu buzima bwanjye n'ubwa mbere ngo mpangiye imikino myinshi ubwa mbere ati ninde muntu wundi upanga imikino mu minsi 12 bakiye mu minsi 14 bakiye imikino 5 ariko impamvu bakinye ababayemo match ya Osasuna Real yigeze kuyibaho igiye muri playoff ati kumwatu babariye mukaduha byiza ariko tubakina mu gatandatu muri Barca urumva yigeze kugira ikibazo cya match ya Osasuna yagiyemo kuko ikinyashize iminsi 2 gusa bavuye muri international break kuko ya match n'abakinnyi bamwe nka barafinya badakina n'abarujo yari yararokona inyuzamo igataka kugira ngo batagira ngo hataka Barca yonyine aho nayo yijesha ariko Real nta cyazo ifite cyane nayo yasabaga ko bayihakanya ko kuruhuka ariko ari Javier Bas yobora La Liga umufana wa Real unabyemera ko muri no minsi zikasa nicyo kibazo mfana asa nkaho no minsi yagonganye nayo na Real cyane sinzi ikintu cyane na Real bugacya kagongana na Barca we ntabwo tuzemera ngo urimo nazandikishwa ngo ntitubyemera none agahita ngo n'umutungo wa Barca n'ukuntu mezerwa bivuga bigiye ngo bihagaze gutya ntibyakunda ntibazabarize niba ari amakipe yarira ku misifure ngo Real Madrid yagakwiye kubirira nyuma y'izindi zose ariko nibi yagira ngo ku munsi w'ejo Ipswich Town izabikina na Arsenal ni match mu kanya biganga iri gusasa imigera ariko ntabwo yava muri relegation ntabwo yava muri irushwa amanota 9 n'ikipe ya 10 ya Wolves na West Ham ntabwo yava mu rwose ariko aya makipe yaje kimwe induru zavuze etsinze kimwe induru zavuze kandi Ipswich yatsinze amakipe arimo za Chelsea na match irukangije na Chelsea ibitego 2-2 yabanje 2 ariko Liam Delap yagize akanok nta hari rutayizamu wabo Ipswich ikiri gukora n'abakinnyi bari gukinira kwigurisha ikipe ya Leicester City ejo izakina na Liverpool ngira ngo no kuyimanura noneho byanyabyo ikipe Liverpool nayo irashaka gutsinda kuko iri kuvuga ati iragenda kuhura na za Arsenal n'undi ahereje gutwara igikombe iriya ni match igomba korera Liverpool kuko nta n'ikindi gikombe ifite wenda ngiri kuri pressure y'ikindi gikombe Liverpool igomba kwitsinda ndege nitwara igikombe tegura parande tariyo muri covid Man United na Wolves nayo n'indi match izaba ku munsi w'ejo Real Madrid yo izabikina na Osasuna ni match izabaremerera cyane
Osasuna cyangwa Bilbao. Atletico Nzakina na Bilbao. Bilbao Zikina na Bilbao saa 3 z'ijoro nari Match ikomeye, match. Bilbao ikeneye kuguma muri top 4. Ni match ikomeye. Match Bilbao ikomeye ikeneye cyane. kuguma mu makipe ane. mwakoze kubana natwe. Prince wakoze, Sami wakoze, Samiri wakoze. Nakoze cyane. Mwese mugire weekend nziza mu kanya n'amakuru mu Kinyarwanda.